of turmeric. Kayeng darbar tawan ke jela mendakasengi kelai pelio jingmut halor ke jingkeno liat don bor da ke jela Assam persha iki brio ke besang basa hakaput bat ke Assam bat ka banjur ru ke jingpindan kam bat pensangi no shisendon iki kam tombor bat ban penti kena ru ke syongsuk syongsngan jongki nong syongsnong da ke bawan ra ke ni ke pang hakmat ke darbar UMLA ke seng kongres na mahati uba Charles Marngar ulapan pau ke jinglie Bahaya jengki pulit Assam berkajing krong kajana da Karbi Anglong Autonomous District Council harol usinsar na kinong rep. Ulah kedauru bawat hadian bun teli ki jingyalang belalong hapedeng ki pulit khapot Assam bat Meghalaya ki pulit Assam kedang yat pahara hapok ki shtong ki tau ke jela Meghalaya ke belawan ra ke jingshong sir hakini ki than da ka bayishim benta hakani ke jingyamir jingmut uklia do ka seng VPP ubadairu UMLA ke nongkrem uba Arden milam basayumot ulaong baki jingye baki nong shong shnong khapot ki je kendu ki dei ki belarim bat ke jingya keren ke dei kalenti ke babhatam ban pen bet yaki UMLA ke Maukerwat uba Renington Tongkhar baru MLA ke seng UDP na mukayau uba New York ki sungo kila kerpat ke sorkar jela ban ai jinkershan bisa shu ya kilanot kibla syasiat hamukro against the villages and forcefully stopped the developmental works from the state of Meghalaya and also the central schemes that the government of Meghalaya intend to implement for the welfare of the people in the area. Hakapor jangka jingit